Bismillahirrahmanirrahim. Бүгінгі сабағымызда 17 махраждың схемасы бір көрініште беріледі. Бұға чейінгі сабақтарымызда 17 махраждың әр біріне кеңірек тоқталып, ашықтап өткенбіз. Бирок негізінен адам Құран Керим тура оқу үшін 17 махраждың әр бірін жатқа білу зарыл. Ошондуктан ушул 17 махражды жатқа билүү жана эсте сактап калуу жеңил болуш үчүн 17 махраждын схемасы берилди. Ушул схема менен Аллах буйруса, ар бир тыбыштын кайсыл махражы чыгат экенин түшүнүп, аны эсте сактап калуу жеңил болот деп үмүттөбүз. Аллах Таала бардыгыбызга Курандагы ар бир тамганы, ар бир тыбышты өз махражынан туура чыгарып, Куранды туура окуганга мүмкүнчүлүк берсин. Анда эмесе ушул схемага көңүл бурабыз.